moramo da im dajemo i subvencije. Fiat je došao i otvorio proizvodnju. Ko od vas nije bio ponosan kada je video šta je rekao Sergio Marchionne pre nekoliko dana, da Srbija, da Kragujevac, da ovaj deo evropskog kontinenta postaje ponovo jedan od ključnih činilaca razvoja automobilske industrije. Svako je bio ponosan. Hoćemo nove investitore. Poslednjih dana razgovarali smo sa predsjednikom Danielija, velike čelične korporacije, gospodinom Benedetijem. Najverovatnije oni dolaze u Srbiju, potpisali su memorandum o razumevanju. Mi ne možemo da baziramo razvoj srpske ekonomije samo na malim i srednjim kompanijama. Moramo da otvaramo velike pogone sa velikim tehnološkim inovacijama, sa robotizacijom u proizvodnji, kako bismo izdržali konkurenciju najvećih kompanija i najvećih zemalja sveta. Samo na taj način obezbeđujemo sigurnost. Jer sigurnost je glavna tema i ovih izbora i svih budućih izbora. Nema sigurnosti bez ekonomskog razvoja. Nema ekonomskog razvoja bez investicija. Nema sigurnosti i ekonomskog razvoja bez angažovanja ljudi, njihovih ideja i preduzetništva u Srbiji. To je jedini način.